Yo, abusia for twa ahia. Yedi ka bede Yankopon ase. Na se o me ho de ne nkwa. Na ira tete ase. Ihia hono mabone bi anim. We se kwama de ha na wo me. Bi hye nyina ha ne di magura we sister we fen. Mini di agura. Na times owo otu kwa ana nyame hia na ana onyadi a. Ya so for bi kana se menko okurum a baifo yebeku na ho ahwan wo pese wo yesisi wo ma me fie kwampo yi kwamba na hey menko ya busan fie de ahwan ahye nipa so ache na ya sedan ka Awurade Nyankopon na sedan chedu a na ncheche o cheche nipa no ana emenya tema eda ma nipa mo ti ba se me yiba mu nipa menwina chiri se de adonke ko de so tumi a so wo me hu ni da baifo kwa me hu ni da de kan se na baifo na eje bi so na adum ntino na baifo da antino abra me basem be ye me maame ba bia ya buhia no e benyi ba bi di theater me start ya chepa na ba won se me hwe na ya to aso na at least e ba fia enyi ba bi di theater ato na buhia so ye bi di theater tim ba ye mu a egusu ya adwuma na me hu me nua bai dana oni di sewechi na so ati amza dana dey idi nkoma na ko siki fa awade hu se mpie no kwa na nche no ba bia oda so ni wo se ha na oda am se ampa wo se me ka sa seb o ma me no panya so de ewo aja no ti kama kuma sen sa na ti dia enya hwe wonya dwuma fi ni tirim wonya me ni hwe nipa ade nchi ya emunya no so bo wuwa na wasai na atia si nko ade eme bitwandane mo nso mo nwene hwe do na mbia no pege na fa hwe so ti Nyankopon yi bo afoma no am se nya hwe em ka che mesin fo se mo hwe na yen shadan won we mu shikasi se na ba benya bi ntiato e ba se ma adwen so ayede ati na ofi se bia eboa ti start gidi because bi so me ye na mu na me kwa akra ba na mkonya nkwanhia akofa asem so bia nya igusu wokoto ya kan wasem eno tin chese sebe minyama simi no so nkoso wa ho chirim na ho nkoso nwendwe no ti ekokoto ndo a na koto da kwa 26 August next month asa ti de ne bitima bande na mabeka na ma be hwese adwuma no mo de so ma wi a na metimi de ni safwa aman na wo move ere akwa kotem timba ya dem hye ne bose ma ya amano no ena ya wi a pese edema no ti akoya busuafo ho ade mi se no offend ni om ntino wanu sham jofa pachoda no yemme na yemfa wi wanu sham wanu sham ya Kujini se uniane mi amo mia Bezi sobe bo mia entino obusuafo wada ma bo sha me share me nua bai ene Nyankopon adom metime wie beka se bi a wo ta se obeya ha no ana we busua fie kwampo ne so ha beto fie ni ho nyame no esan ka ni pa bra bo ho iwo ka ni pa bra bo ho nyame ne he entino ya wie ya tumutais ibia abosi bia man TV ajini mita ma no bibia fie na ko no on fie dan we mu na ofa hanya kitchen ofa hanya ejale ono de no ho na omeda ha le ba ta so se esi se ani le ana ka se amana tuche se mla ba je oka ba okay Nana oda dawate bada yamene bia bi okay ama bombu seria apo se okay yamene sha enso wene isu aye ne kwa ni ho tidana oda bi
Yes, nyame shira. Oh, that way you. Yeah, be many people. But for hena, can man yame. I said him said that man we him. We go on the bind and the back and feel. We are all show back and say machine ya mitra me hwemba. And what time me boy we ni penti ya mitra me. I feel so I be can find Yankopa ba be hira me. Ni sika. Ni mum Yankopon no am down so ya dun chebe Yankopon. When the man be listen why he wadon pon. O ma be yenti no. And yesu yi be sene be ya. Adofos baby ama wona wo hawo at least you bit mbia ye na bu anipa me say dey so say adwuma akaka ho nti na what the 2000 better mattress atwa na wadaso what the 30 minutes 3000 akofa enema na wadatonton Ewa, Mr. Ben. I'm sure. Fast. Half time. Okay. I'm sure. And I was in your family, make it count by one out by moment. And I was with your salary, Babrani and the cell near Papini. When you got me, I was that journey. Now I'm dead and I got the punch me. Yeah, going. Show anything, and I make on a pill, pill. Baby, I am gonna, I'm free, I'm a panel. Going. Show anything, and I make on a pill. Baby, I am gonna, I'm free, I'm a panel. Would you say, Boamia? This is over, Boamia. Would you say, Boamia? You won't come on me. I make me a nobody. To me, I make me do love quick. Send me one me now, dear. Scan so I say, Kaka, to be a no, I say once in a hobby. I'm going to be, me never be a sentinel, me see my deep. The sky. Kofa dukebia ebia metie no na mehwe no na futuo no nyina se esi yi a kɔ na kofa dance bra na nkyerɛkyerɛ pa enenne wama yehu ne yehu ni se nye saa nyame a o sane ne so na dom no okogura ase a kam nyini se we be pie ni se ne de o kan de abehye yiwe mu no asofo de hu ahyehyɛ bi no mu okoya adoye kora no na osura akiri enso enam odifo adom chedua so nkyerɛkyerɛ papa a wo so du ho ahyɛ mu wɔn mu sɛ bibia nya akiri bibia so ni odo ehu ni odo akiri eno nti no ama woye apie na bro madwene mente ase so na mehu bi suda ana de waye oso hene ehira ọma ọmọ na enkoso na enso afofo na me hira odon ke bi anyama o hira right abisia Payo Cancer TV enche na ye free Kwama Health Center ho eba na bia me ka che say bia manfo ka wa bonten de e me yemfa nya ase and all her ni gi about ni gi sama che say enya asem keto akra na abe ko sina ye ne emaya atwa se mo abekasa ba bi eduka ni sister Dina ankasa na bibia anya ko Ibatema kasa ni mafo eni je ni wa ye afeni ebe di eni pa afeni ebe di eni pa Ibatema ye no me mafo obi abekasa bi nice one sister Dina obi abokore nice one
And I'm passing out the side and you. Me patron. Obviously, I was speechless that Obekasa is. Patron. I want to know na madam for ba kwa wo e wa nsinti na mehwe no enka saba so na yesu no obisa mase ti kwansi na mepie won ti na omo bo enwaboyi e na medu kale kamtafo ne se mesere omo nkobo me mayi ni so amne so apa na enka sate e na oye se adan na me se o aha na me dana so apa na me so nkobo so no se omo so munti me mfuro ne nua ni nyina ye de ewu e ka de he de obeyi mo ahwe e na o se o ene omo kope former mbe bo fan pe yi na omo foundation ye no bisa me se brogwe gwo wan de na me so ye dia na o se ne omo ko sha se omo foundation omo nsi dampo baako e ma me nti that na omo foundation anaje omo gina so a omo bo papa no nso no omo pon ye ayi manage se me suda se menya se me suda se ne me gina ha na se menya dan a me bede miti baba to a any TV am baba dan so bia sika kwa me utade mu da mi so mi da oh wow enam ojo cancer lewe enwunti ena menya sei me da na sei ejapade se nyame hira no me hu de menka enkyere no nyame ko soa hira no enya ne kese e wa bonti bebe se ojo cancer lewe onya adoye o moa wo bia yes dey na be kacha ahwefo oh enya no kura me nyin enya ne ma bi sa me nyin wono o ya doye na se wono ga so ka se wono enya ne pem no de ya doye ese yanko mama ne kana kuma ansa na wa ya ma afufuro sa na o tie nti nye se wonya doye ya doye enka na wonye ya doye okay nice so mama nko eja so eja kodo mo ya na oti Pachan e am passing star na sa dan ni na oda Pachan mo fase pa nyanchen kula oh okay wo fase no nyanchen kula o fase fo nyina me na me panyini na tambia ye da mpaye ha na ya na yebo se nya mbe kan ye ho na yanya nimba ko bi na me wo fase wanya be di ntiato na nya me ncha de a mia ko yukan sa so obetena o tia ne nkwa blem nyina mia na majeje na yi nkulim sa mana wanya ba bi dia ko wula nti ya de mpaye bo ane ajapade ane ya de ta na chi se na dwuma nkoso saa na me mana kokodwo mfa nante na ensini yi na bia so ye nyina so da se pa ayi de pa okay ene ma yese mani asi agi de mani age o na di mechi o oh okay uni aya ye ni age kula broso ya na nwene ya susu okojo nyame hira no nyame hira kojo pa bibi obi bade mani nyeye so body for so ne so wade mo sa body for wade mo ne nhwe kojo o wa ya ade dodo nyame hira ya dum nyame hira no obi kwa ma no wa be ye ni nei adum nyame man mo ho bebe na bi so meso yenso amen amen be pacho oso dia ni sister Dina bacho mi nua no oso ni ano no bacho mi nua pa na obi anka kura ayadamfo nua pa bi agwo ngete ni afa ntafo wontem ya na ja wale nti enso na yakwa asa aba be ye anuanom ye de nyame ase si nyame de kasie sei ama mi nua bibia mu Bible say ni kan fa seda emenyame ti am na be di kan da na sia seda to sumi nko ma ye nua lewen de na wanta me ho wo bere be hu ese ye mo ba onya wo bia mu oyo bia de manyame nya ne kese dum nyame nya ne kese so se afore hwehwe adum nyame nyiri emu e ma ye adum tie me meto nyom ba ko onyame dia wa ye onyame dia wa ye nice one Abusia
Yɛde aseda bɛma Awurade deɛra Kojo Cancer Lewin waba bɛyɛ ni wɔn sɛdeɛ ɛde di ase aba ɛyɛ program ase ara ɛsɛ ade ɛyɛ ni papa yɛfi Kwama Health Center ɛbɛn ni hɔ so lɛwɛ akɔ univity hɔ a wɔasiesie hospital hɔ kamakama nti na onyi sɛ wɔ abɔnten amanfo ɔka Lewin ne tiri mu ɔden ɔnyɛ adɔyɛ no nyinaa ɛnyɛ no pɛ yɛne nenam ne deɛ yɛnim deɛ ɔyɛ wepaa no mpɛ sɛ yɛbɛtwa baayɛ ne afɔ so na ase yɛntwa sɛ na amanfoɔ ka bad fa ne ho no good ba a wɔse yɛde ba nti no this is what Lewin etimi ayɛ so God bless Wizzy Empire, God bless Kojo Cancer Lewin. Madam Asi.